Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yudin Sky. Kali ini kami akan mengcover lagu Rongsang dari GK Band. GK itu apa artinya? Nah itu dia, saya juga kurang paham. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah ini. Oke, langsung saja, tidak usah banyak bincang-bincang. Kita cover lagu Rongsang. Situng artena, situng epaena ena, ate ate bede ena kerana orang. Situng artena, kadulu cek lambe lambe, enga enga kabede enai perbian, sakakina ento pepesena kakak, sakakina ento seeka enga situng artena kadi dua cek lambe lambe enga enga kabede enai perbian ambe kakak ambe ambe ade mulia ambe kakak ambe ambe ade mulia pikiran rongsang hidung sambil kaca kena pikir kosong kerong sobung tak pernah pikiran rongsang kerong sambil kaca kena pikiran kosong kerong sobung tak pernah. Situng artena, situng epaena ena, ate ate bede ena kerana orang. Situng artena, kadi dua cek lambe lambe, enga enga kabede enai perbian, sakakina ento pepesena kakak, sakakina ento seeka enga situng artena kadi dua cek lambe lambe enga enga kabede enai perbian ambe kakak ambe ambe ale mulia ambe kakak ambe ambe ale mulia pikiran rongsang hidung sambil kaca kena pikir kosong kerong sobung tak pernah pikiran rongsang kerong sambil kaca kena pikir kosong kerong sobung tak pernah. Terima kasih. Inja. Oke teman-teman, itu dia cover lagu Rongsang dari GK Band. Lagu Baoyan, nggak tahu tahun berapa itu dibuat. Terima kasih teman-teman yang selalu menonton video cover By us. by us. Oke, gitu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di akhir pekan selanjutnya.